Turn left. A ovo su napravili jako slično u Nimbergu, ovako isto je se ulazi u grad sa trojke, mislim da je to 73 autoput, ja mislim. Dragačice. Uglavnom, napravili su da je slično. Nije mi jasno ovo, ovaj income što ti piše, to dobijaš od svojih vozača, ali tako? Ja, je logika, income. Pa šta je on zaradio $300? Znaš šta je on zaradio $300, druže? Kakve on ture to bacaju? Ljudi kada sjeno voze, a nije te život. Keep left, and then turn left. Turn left. Šta radiš? Ti mene čuješ? Šta sviraš? Što sviraš? Je tariram ovo? Gledaj drugi. Stres. Go straight on. Šta je bilo? Turn left. Što se ne držiš, Ogranče? Ti si stvarno... Gdje je ti si stvarno zelenaš jedan? Evo pustio me čovjek. Druže, znaš šta volim? Znaš šta samo volim? Što sam snimao ovo čitavo vrijeme, uđi kasnije, čitav put smo vozili. Ako sam ja igdje prekoračio, idemo u 50 eura.